Morning, Idol Bernard. Tayo yan ng TPCSO Lotto result tayo. Manipadi di 9 p.m. draw. Mirabi Grand Lotto 655. Winning combinations are number 3, number 54, number 24, number 36, number 18, and numbers 46. With a jackpot price of 72,366,751 pesos. Daksang gasat kunak kumagin nagasat launayin taadam mesa nga nangabak. Congratulations. Mesa ka na milyonaryo. Para mediti Mega Lotto 645, winning combinations are number 25, number 17, number 19, number 7, 8, and 35. With a jackpot price of 41,1,229.80 centavos. Daksang gasat taawan na nga ba? Ket paramet. Iti STL tayo, idirabi idikalman. First draw, 13-17. Second draw, 23-18. And last draw, 8-17. Congratulations. Kadigiti na nga ba? Kadaway 99.5 IFM Lawag. Siyak ni Idol Shanti Papi Tatak Harman.